byakomeye ndetse intambara ni nkaho aribwo itangiye mu gihugu cya Kongo. Ingabo za M23 kuri gicamunsi zagabye ibitero bikomeye cyane hafi y'umujyi wa Goma nyuma yo kwigarura uduce turenga 7 mu gihugu cya Kongo. Ingabo za M23 rero zarakaye bikomeye cyane dore ko zimaze kugaba ibitero bikomeye cyane ku mujyi wa Goma, ndetse igisirikare cya Kongo nacyo kikaba cyemeje ayo makuru ku makuru nkeshagihe.com ko izo ngabo za M23 zagabye ibitero bikomeye cyane ku mujyi wa Goma, ariko ingabo za FARDC zikababera ibamba. Ku murongo w'imbere ku rugamba rero wakibaza ngo iyi ntambara izaherera hehe? Ibi rero nta kindi kiri kubitera usibye kuba umutwe M23 umuvugizi wayo no kuvuga General Sultan Makenga ashinja igihugu cya Kongo kudakurikiza amasezerano y'u Rwanda muri Angola n'ayaberutse kubera i Addis Ababa ejobundi muri Ethiopia. Yanasabaga izi ngabo guhagarika intambara bitarenze 30 Werurwe uyu mwaka. Mu gihugu cya Kongo rero ikintu nakubwira nuko kuri uyu munsi cyangwa ku gicamunsi ingabo za M23 zagabye ibitero bikomeye cyane hafi y'umujyi wa Goma. Bivuga ko mu masaha makeya M23 ishobora kuba yafata umujyi wa Goma, gusa FARDC nazo ni ukuvuga ingabo z'igihugu cya Kongo zikaba ziteguye cyane ndetse zifite abakomando bahambaye bo kuba bahangana n'uwo mutwe w'iterabwoba ushaka gufata umujyi wa Goma. Ndagushimira amaze kwa subscribe, like, share ndetse na comment kuri Bwakeye TV News, ariko nshishikaza nawe utarayikora ngira ni nyamuneka kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye Bwakeye TV News igutegurira. Comment, like na share birakenewe cyane kugira ngo dukomeze kubana nawe umunsi ku munsi.